باش خوندکارین هجا جارا که دیم بورنه ده وانین رزمانا کرمانجی شخوا وانای ما دی صارفا یازدای مجارا ما دم بوریا تیدایی شخوا مدام بگشتی بربون دوانای اکیدی مگو دم ده کردی دبن سیبش دم نها دم بی و دمین بوری دم آنها وانای تایبت مجیر آمده کربو مدا وانای دواجی ما دم بی دا آنها هم درباسی دمین بوری ببن دمین بوری شخوا پنج بشنوی سرکه هنه دم بوریا تیدایی دم بوریا دوداره دم بوریا بردست چیروکیا دم بوریا تیدایی آپنجا چیروکیا دم بوریا دودار اف هر پنج بشهانه امی بهور پار بکن شیرو بکن ام بین دسپی که آیه که ببین دم بوریا تیدایی بریم درباسی دم بوریا تیدایی ببین ام دخوازن هنه کی لسر گرگوهزی و نه گرگوهزی با آخرنش برگو دم بوریا تیدایی ده لیکرین گرگوهز و نه گرگوهز باندوره لکشاندنا لیکرید کن دهندره هوا کردی ام بین گرگوهز چیه و نه گرگوهز چیه شخوا لیکرین ما دبن دوبش جوی آلیوه لیکرین ما هنجه گرگوهزن هنجه نه گرگوهزن چو آتایا گرگوهز گرگوهز یعنی برسری وی هی برسری وی لیکری هی نه گرگوهز پیوستیا وینا ببرسری تنهی ام بین میناک که لسر هر دیان بدن لیکرین گرگوهز و لیکرین نه گرگوهز میناک لیکرا گرگوهز ام دکارن میناک لیکرا خوارن بدن لیکرا خوارن تبیش تی خو کدی تبیج من خوار باشه من چه خوار لویدر که تبیج من سیف خوار بالا خو بدنی اف سیف دبی برسری وی لیکرا خوارن جبرگو لیکرا خوارن لیکر گرگوهزی پیوستیاوینا پشتیج بو تیگشتنی به برسره کتی او سیف دبی برسری وینا دمان بین لیکری نه گرگوهز یکو برسری وانا تونهی لیکرا چون مینا کامل سربستینن بالا خو بدنی دی وقتی دبیجی از چون واتها تیگشتن و پیوستی به برسری تونهی یعنی حوجنا که برسره که جردین یانجی نابه گوته برسره که جردین دبکو پیوستیاوینا به هوکره که هبی تیرکره که هبی لی پیوستیاوینا به برسره تونه اوانا بگشتی گرگوهزی اونه گرگوهزن وکی ریگز جبو ام ناس بکن لی کرن ما گرگوهزن یا نه گرگوهزن ام کارن به دی جناف که خوی خرو و طوان دیره ام بکشینن هگر به جناف که می خرو مینا کاوینا از چه بو و اولی کرامه چه به و نه گرگوهز به هگر بجناف که می طوان دیر چه بو مینا کاوینا من مثلا و او لیکرامه چه به و گرگوهز به مینا که مسر وابستینم هگر ما مینا بر لیکرا راکتن تی چاوا ناس بکه اف لیکر گرگوهزی یا نه گرگوهزی از بیم شخور رایک آوی دما بوری درخینم رایک دما بوری آلی کرا راکتن چیه راکت پشتی وینا از بین بوا هر دو جناف کار بکشینم از بین ارم بکی جانی ضبطه هگر به من رضبطی نخالی کرامه گرگوهزی هگر به ازر چی بو نخالی کرامه نه گرگوهزی از راکت یانجی من راکتم هل بتی خویان کن گو به ازر بهتر چی دبی و هوا کامه بوی آوای چی دبی از راکتم به ازر چی بو نخالی کرامه چیه لیکرامه نه گرگوهزی دمام دویجین لیکرامه نه گرگوهزی نخواه برسری وینا تونهی نخواه برسر جیر نپیوستی جبو وی که جی ام چاوا درباسی دما بوریا تیدهی بن یان جی دمی خوی بوری بگشتی درباس ببین دما گو ام دویجین از به هوا کرچه دبی و لیکر درکوی نه گرگوهز نخواه اف از دبی چه دبی کرده هوا که دبی چه دبی کرده هوا که و من جی دلی کرا نگرگوهز ده اف من آگو ام دبیجن او جی دبی کرده هواکه نخواه ام کارن بگشتی و ساشیرو بکن لیکرین می نگرگوهز ده دمی بوری ده بگشتی کرده وانا چنم خورونه و لیکرین می گرگوهز ده دمی بوری بگشتی ده
کردەیە مە چاوانە تەواندین ناخوام کارن بە ئاوایەکی دبێژن دی دەمێن بوری دێ دەما لێکەرێ مە نەگەرگوهێز بێن وێ کردەیە مە خەڕوو بن لێکەرێ مە خەڕوونێ ناخەوێ لێکەرا مە li gorî wî kirdeyê xwerû bêkişandin. Çawar gorî wî kirdeyê xwerû wek vê mînaka me bir bala xwe bidnê dê ji ber ku kirdê me xwerûyê lêkera me qertafa wî kirdeyê xwerû bi xwe vê girt. Ez raketim. Tu raketî. Hûn raketin. Bala xwe bidnê çawa qertafa kirde bi xwe vê digre. A di duwa wê lêkera me gerguhêz bê. Kirde me got wê çawa bê wê xwerû bê. Wê tewandî bê. Wê kirdê me bibûrînin wê tewandî bê. Dema kirdê me tewandî bê naxwe bireserê me wê çawa bê wê bireserê me xwerû bê. Di Kurdî de her dem lêkerên xwe em li gorî xwerû dikişînin. Divir de kirde tewandiyê bireser xwerûyê naxwe wê lêkera me li gorî wînê xwerû bê kişandin. Mînak li ser vêna bê çawa li gorî bireser tê kişandin dibêje min tu dîtî. Min tu dîtî bala xwe bidin qertafa bi lêkerê hatî qertafa î ev qertafa î ne li gor min çûye. Li gorî çi çûye? Li gorî tu çûye. Min kirdeyê tu bireserê. Lêkera me li gorî bireser hat kişandin. Naxwe bi giştî em dikarin bêjin lêkerên me demê bûrî de lêkera me yî gerguhêz li gorî bireser tê kişandin û lêkera me yî negerguhêz li gorî kirde tê kişandin. Wextê em bêjin tê kişandin ango qertafa kirde ya qertafa bireser bi xwe vê girê didin û li gorî wê tên kişandin. Em bên anha îca derbasî dema bûriya têdeyî bibin. Dema bûriya têdeyî çi ye? û kengî tê bikar anîn û formê wê çêwan e û kengî mirov lêkerê li gorî wê dikişîne. Dema bûriya têdeyî wekî pênase. Dema bûriya têdeyî demekê derbas bûye û qediyayê û bidawî bûye. Lê ew dem ne gelekî dûr e. Ne ji kevina kevindeyê tikare bi giştî bêje dema bûriya nêzik. Dema bûriya têdeyî dema bûriya nîzik e. Yani berî demekê derbas bî ew dema me ne gelekî dûr e. Demek nîzik e. Wî awayî em dibêjin dema bûriya têdeyî. Dema bûriya têdeyî ji xwe dema em behsa demên bûrî dikin em gerguhêzî û negerguhêzî li ber çav dibin. Ji ber ku forma wana li gorî lêkerên gerguhêz bi awayekî û li gorî lêkerên negerguhêz bi awayekî em destpêkê bên li gorî lêkerên negerguhêz. Li gorî lêkerên negerguhêz forma wê dibiçe kirde xwerû kirdeyê xwerû zêdek rayeka dema borî ya lêkerê zêdek qertafa kesane ya kirde. Bala xwe bin vê teşeyê vê formê kirdeyê me xwerû bê rayeka dema bûrî a lêkerê me deynin û mî qertafa kesane li gorî çi li gorî kirde deynin. Mînak meselen anha lêkera ketin wekî mînak lêkera ketin. Destpêkê divê em nas bikin lêkera ketin gerguhêz ya negerguhêz. Ji xwe lêkera ketin lêkerek negerguhêzê çima ez ketim ya min ket helbet ez ketim bi ez re çê dibe naxwe ev lêker negerguhêzê. Naxwe me bên kirdeyê xwerû deynin ez piştî wêna rayeka dema bûrî a lêkera ketin ji xwe rayeka dema bûrî a lêkera ketin a xwerû em her du tîpên dawî jê dixin
چی الجمع دمینه کت الجمع دمینه رایک آدم ابوری جمدانی پشتی وینا قرطافا کسانه لگوری کرده ما از قرطافای کسانه از کتم کنگی دمکی درباس بویه بداوی بویه و چویه از کتم دلگوری جناف کن جدا بکشینه تو کتی هن کتن اوا پرجمار کتن بالا خو بدنیده اوانا چنه اف کردی خورویه اف رایکا دمابوری آلی کریه اف قرطافا کسانه هر دم لگوری چه هر دم لگوری کرده مینا که دم بسین لسر وینا لیکرا راکتن لیکر راکتن لیکر پیکاتی به پیشگیره شخوا اف لیکر نگرگوهیزی امکارن میناک سبستینن از راکت من راکت از راکتم مناخوا نگرگوهیزی میناک تیبیج از رایک آدم آبوری راکتن چیه راکت قرطافا کسر الگوری از راکتم تو راکتی هن راکتن بالا بکشین سر کشاندنا لیکری تنه دو تشتیدنه رایک آدم آبوری لیکری و قرطافا کسانه لگوری چه لگوری کرده شخوا وانا فرماوی دم آبوریا تیدهی بو ام بین فرماوی دما گولی کرامه گرگوهیز بی ام بین فرماوی جی بنویسینم و ام شیروه بکن به میناکاری مگو هگر لی کرامه گرگوهیز بی لگوری لیکرین گرگوهیز دما لیکر گرگوهیز بی ناخواه او لیکر لگوری برسری تی کشاندن نه لگوری کرده تی کشاندن فرماوی نامه بنویسینم شخال ور وی کرده ما طوان دی بی پشتی وینا وی برسری خروبه پشتی وینا وی رایکا دما بوری یا لیکری پشتی وینا وی قرطافا کسانه لگوری برسر وی جاره وی لگوری برسر بی چما لگوری برسر بی جبرگو برسر ما خروی کرده طوان دیه تنما کار قرطافا طوان دی تونه گوت لگوری نابکشینه دی بی قرطافا خرو بکشینه وی لیکری ما لگوری برسر بی کشاندن مینا که امر سر بدن لیکرا و خوارن یانجی لیکرا خرو دست بگیم بن لیکرا خوارن از خوار من خوار هلبت من خوار ناخواه لیکرا ما گرگوهیزی من سیف رایک آدم آبوری شو خوارن ایره خوار میناک سر جینافکا وی تو دیتی بالا خو بدنی بدر که وی تو دیتی لیکرامه چیه؟ لیکرا دیتنه شخوا اف لیکر گرگوهیزی من دیت از دیت من دیت وی کرده ما طوان دی به وی برسر ما خروبه هوای رایک آدم آبوری آلی کری منی ویسان و پشتی وینا ما قرطافا کسانه لگوری چه؟ لگوری برسر مکشان وی ببه وی تو دیتی یانجی وی ام دیتن چه قاست؟
tu bireserê biguherîne wê qirtafa kesane li gorî vê bireserê her dem bê kişandin. Xala didwam li ser bisekin dema bûriya têdeyî dişxwe neyîniya dema bûriya têdeyî. Neyîniya wê na. Têdeyî. Şxwe neyîniya dema bûriya têdeyî bi alîkariya qirtafa neyîniyê ne pêk tê. Ew ne şxwe dikeve pêşiya lêkerê de, ew ne dikeve pêşiya lêkerê de û lêkera me dike neyînî. Em bên mînaka li ser bidin. Mînak min sêv xwar. Dema tu bikî neyînî tê bê min sêv nexwar. Wî tu dîtî, wî tu nedîtî. Wî em dîtin, wî em nedîtin. Em bên mînakê dijî bo neyîniyê em lêkerkê pêkhatî bi pêşgir bibin. Lêkera vexwarin. Min vexwar ez vexwar helbet min vexwar naxwe lêkera me gerguhêzê naxwe wê ev lêker bê li gorî çi bê kişandin wê li gorî bireserê xwerû bê kişandin. Wî av vexwar. Wî av vexwar. Ev hevok hevokek erêniyê. Ev hevok hevokek erênî. Anha em bên vê hevokê bikin neyînî. Wî av ve nexwar. Waneya çû jî me şîrovekir bû, me gotibû her dem pêşgir li pêşiya her tiştî tê nîvsandin. Ev pêşgira ve li pêşiya her tiştî wê bê nîvsandin. Ji ber vê yekê neyîniya me dikeve pişt pêşgirê de bi vî awayî tê nîvsandin. Wî av ve nexwar. Wî av ve nexwar. Nabe tu binivîsînê nevexwar. Bi vî awayî şaş awayê rast ev e. Lêker çê nabe tu binivîsînî wî av nevexwar evana şaş e. Tê binivîsînî wî av ve nexwar. Wî av ve nexwar. Em karin mînakekê dijî li ser lêkerên hevedudanî bistînin ji bo wan xweşik tê bikêjin. Lêkera sorbûn. Ez sorbûm min sorbû ji xwe tê bêje ez sorbûm naxwe lêker çi ye? Negerguhêzê. Kulîçe sorbûn. Kulîçe sorbûn. Lêkera hevedudanî ji du beşan pêk tên. Beşa yekê ne lêkeriyê em dev jê dikarin li halê xwe mîna dinivîsînin. Em beşek valahî di navbera her dua dihêlin. Em tên beşê lêkerî dikişînin dema ku em dixwazin. Naxwe divê lêkerê de me bên beşa bûnê tenê bikişînin dema bûriya têdeyî. Li gorî çi? Li gorî kirdeyê xwerû. Ew sor havrayeka dema bûriyê vayê piştî wê na qirtafa kesane li gorî kulîçe a pirjmar. Wê bî bi kulîçe sor bûn. Tu sor bûyî. Hûn sor bûn. û vî awayî em karin bikin neyînî jî neyîniya wê na balîkariya qirtafa çi me got qirtafa ne wê bibin kulîçe sor nebûn. Tu sor nebûyî. Hûn sor nebûn. Bi vî awayî em digên dawiya bername xwe îro dema bûriya têdeyî wana bê em ê bin dema bûriya dûdar bistînin û bibînin dixêr û xweşiyê de.